Into yokuhlukunyezwa usafunda isikolo ikushiya namanceba angasoze aphole. Mina ngikhumbula kahle eprimary ugogo bekanokungikherisa u2 rand. Mawufika esikolweni nje ufika ingakayi nase-assembly sekukhona umfana omdala nakuwe uza kutshela ukuthi kumele ukhiphe ishumu le-protection fee. Le pondo okheriswe lona awuthi uyayikhipha uthi hayi usafuna koyishintsha uzomnika le 1 rand ayifunayo ukuze azokuvikela kwabanye abafuna ukukushaya. Naye lathi ufuna ukuprotecta kibo suke bathunyelwe nguye. Mawukhipha le 2 rand ehlangene so ithatha yonke leyo mali. Kuza usukwa eassembly inhliziyo yakho seyivele yonakele kiwe eklasini. Mawufika eklasini nasi sikhondla somfana uphinde futhi ufuna incwadi yakho ye-subject ethile azokopela kayibhala i-homework. Angeke uqale uyomceba bothishela ngoba waze wamceba bamshaya bothishela bamdisciplina so yohlale akushaya njalo makiwe emakhaya. Usohlale akuhlupha aze asho nokusho ukuthi mzukwane kuvalwa ikona uyovala ngawe. Angisakhulumi uma ngabe uhlukile kwabanye abantwana. Kukhona abantu nje uthe asafunda isikolo wabizwa ngomnyamane, wabizwa ngoScarface, wabizwa ngomafutha ngale ndlela abukeka ngayo so wethiwa igama elithile. Lento leyo yenza umuntu noma sekamdala angakhululeki. Omunye uhlala thukile, omunye uhlale a-defensive. Uthola ukuthi umuntu soze uyasebenza unabo 30 something but akafuni kuba nomngane, unama-trust issues, akathembi muntu. Every time ungambuza into esimple nje uzibuzela ufuna kwazi abe defensive ngalokuthi njalo yena bekumele ayiprotect throughout esikolweni. Lento lo muntu uze angene emshadweni le childhood trauma yokuthi bambhulishe ayipheli.